Nitwa Merano wemeye kwitwa inka mu rugo ni mu bihangano mu gishwatire. Hello everyone, muri kumwe na Osta kuri Q Magazine. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Merano, benshi mwamumenye muri Bigogwe Comedy. Wiriwe neza Merano? Wiriwe neza mfura. Yego, amakuru yawe? Amakuru ni meza ni impamo nta kibazo. Watangira utwibwira? Wiriwe neza namwe mwese mudukurikiye. Nitwa Merano wemeye kwitwa inka mu rugo ni mu bihangano mu gishwatire ya mu. Watubwira ku rugendo rwawe uko watangiye, byatangiye gute kugira ngo wisange mu ruhando rw'abandi ba content creator, tukubona kuri social media, kuri TikTok nk'umukomedian, byatangiye gute? Nakubeshe rero ni ibintu nanje na emwe byaje kwa kundi tuba turagiye mu nkira mu gishwati. Noneho ndangije ndavuga nti se njewe nimba mba mu nka nkambona abandi bakora ibintu by'ibintu babamo, nimba ari ababyinnyi bakabyina, nje kubera iki ntabyaza kuba ndi mwizo nka ngo nkoremo amavideo n'abandi bayarebe. Ni gutyo byaje ndagiye rero ntangira nifata utuvideo ndagiye abantu batangira kumbwira nti se wo komeza. Ndangije rero ndakomeza nkora n'utundi tujanye n'ibyo byo mu Bigogwe aho ngaho tuba n'ibyo ngibyo. Yego. Hanyuma abantu tukubonana nabo muri content zawe, mufitanye isano cyangwa ni nabo uba wakoresheje? Bariya nabo ni inshuti zanje, bari bamwe ujye usanga ari nk'abadongi bajana amata ku maforomagerie. Bari inshuti zanje twagiye tumenyana gutyo tukavuga tireka natwe cyo dukora ibyo bintu nyine turebe ko abantu babikunda natwe tuzobe twokuramo ayo mafaranga. Ni inshuti zanje. Umaze igihe kingana gute ubikora? Ko hari iminsi. Ni iminsi ndakazica amabere, bimaze iminsi cyane, ni nk'imyaka 3. Imyaka 3? Imyaka 3 mbikora, ahubwo mbona ntaho bigera. Oya biragenda. Biragenda kuko ukurikirwa n'abantu benshi. Hanyuma iyo mutegura content mutwereka, ese muba mwateguye cyangwa mutwereka ubuzima bwanyu bwa buri munsi? Ni ukuvuga ngo akenshi twebwe content zacu ziba ziri mu buzima bwacu, ariko tukazitegura tukareba bwa buzima tubamo, ariko tukazitegura. Nimba ari ukuja mu nka kuzana ayo mata akaba ari byo dukina, kandi kuko tukanayazana nibwo buzima tuba tubamo. Nimba ari kuba bamwe bohinga ibyo birayi, nubwo buzima nubwo nibyo tuba tubamo n'ukuri. Byazana inka tubona muri content zawe, mupfana iki? Mwezana inka nta kintu dupfana usibye kuba twese turaba mu Bigogwe mu bihangano. Ntacyo dupfana, gusa ni inshuti yanjye. Mata Muhame pe ni inshuti yanjye, naho ari ndamusuhuje. Watubwira amazina yawe icyo asobanuye? Merano. Burangiye rero nubwo abantu babona nambaye ibi binyago by'amarumbiya nirirwa no mu nka, bakeka wenda ko ntize, ariko narize niga n'amateka. Ni ukuvuga ngo Merano rero ni umwe mu bisekuru bya Gihanga ngo mijana bari bivejuru Gihanga wahanze u Rwanda. Merano ni umwe mu gisekuru cya Gihanga ngo mijana wahanze u Rwanda. Niho nanjye nari kwenda avuga ngo nanjye ngomba kuba udasanzwe nk'abo bahanze u Rwanda ba Gihanga. Watubwira uko umunsi wawe ugenda kuva mu gitondo kugera nimugoroba, kuko ubuzima uri kutubwira bwo mu cyaro butandukanye n'ubwo abenshi bazi hano mu mujyi. Ubuzima buba bumeze gute kuva mu gitondo kugera nimugoroba? Je rero ubwo ubuzima bwanje ukuntu buba bumeze buba bwisubiramo kenshi. Ni ukuvuga ngo ngewe duhere saa moya wenda za mu gitondo, mba ndagiye, mba nageze mu nka tayari, mba ndagiye. Haragira nageza mu masaa 4 ngacura ngakama, si saa 4 tugafata ayo mata twakamye tukajana kuri foromagerie, wenda abandi bahazi nko kwikusanyiriza. Noneho twarangiza tukavayo nko mu masaa 8, ubwo tuba twasize inka zishamye, tukaza tukazifata tukazijana kuzishora, ubwo kuziha amazi. Tukavayo mu masaa 9 nanone tukongera tukaragira. Ibubaye n'umugoroba rero turongera tugakama.
noneho twarangiza tukaza tukaruhuka, ubwo urumva nijoro ntabwo dukama amata menshi, dukama ayo tunywa twebwe kuko ariyo aba adutunze. Nkaryama saa sita z'ijoro ndabyuka nkajya kuragira icyo bita amahirika, ni ukuragira nijoro. Nanone nkaryama mu masaha 8 nkongera nkabyuka za saa moya, n'ubwo buzima mba mbayemo. Ziriya video rero babona tuzifata muri ya masaha yo kuruhuka, ariko ubuzima nuko nguko buba buteye mu gishwati mu bihanga ririya muntu. Hanyuma komedi uyifata nka ibintu byo kwishimisha cyangwa ubifata nk'akazi? Komedi wenda ntabwo biragera ku rwego nje nifuza, ariko nifuza ko nabikora nanjye bikambera nk'akazi. Rega nubwo mba mu nka nanjye nkeneye kuba nosirimuka nkagira izo nka, ariko nkagira n'abazireberera nanjye ndi mu bindi. Nifuza ko komedi yambera akazi n'ukuri. Hari umukunzi ufite? Hemwe ntawe n'ukuri. Nawe? Ntawe. Mba mpuze njyewe, mba mpuze mu nka no mukora. Ntabwo mubonera umwanya kubera? We sikunda kubwibwa, urumva wowe ni umwanya w'abakunzi. Kubera iki? Kandi wumvise ibintu mbamo, ariko ubwazo ufite inka sinamenya kumurambagiza, usibye ko n'ubundi nto bivamo. Ahubwo igihe kizogera. Ufite ababyeyi, abavandimwe bawe bagushyigikira mu byo ukora? Mfite ababyeyi bombi, mfite papa na mama n'abavandimwe baranshigikira cyane. Buriya comment ya mbere iba ari iyabo, na like biriya byose n'amasheni bambere babinkorera, baranshigikira cyane. Ni iyihe mbogamizi uhura nayo ku rwego aho uri, ku rwego rwawe? Ni iyihe mbogamizi uhura nayo mu byo ukora, creating content kandi mu by'ukuri ufite n'akandi kazi? Bimeze bite? Imbogamizi ya mbere rero nk'uko uri kubyumva ni ukubura umwanya ndetse n'ibikoresho ngiye byumfashe kuba no gukora amavideo. Buriya bishobotse video ziba zihari. Mbere yuko utangira go creating content cyangwa ibyo ukora, uko wabitekerezaga niko wabisanze? Oya, ntabwo uko nabitekerezaga ariko nabisanze, kuko numvaga wenda nje ari ukubikora abo mbona bo mu rugo akaba aribo babireba bonyine. Ariko icyanshimishije ni ukubona yamaze kurebwa n'abantu ibihumbi n'ibihumbi, kandi bambwira ntikomerezaho. Nanjye rero biranshimisha kabisa kumva nanjye abantu babireba. Hanyuma nk'umuntu ukurikirwa n'abantu benshi, video zawe zigera ku bantu benshi, iyo ubonye reaction cyangwa comment ziri negative ubyakira ute? Ibyo nta kintu biba bintwaye, ahubwo njyewe mpfa kubona ibintu byanjye byageze kure. Wowe bivugaho nabi, wowe bivugaho neza, byose ubundi ugomba kuba ubyiteguye. Nta kintu njyewe biba bintwaye n'ukuri. Ubona ibyo ukora ari iki bigufasha mu kubaka sosiyete nyarwanda? Ni ukuvuga ngo njyewe rero ibintu nkina akenshi bishingiye no ku muco, kandi ntabwo ari ukuvuga ngo ni umuco ngo wo mu Bigogwe honyine, ni umuco gusubira ku muco. Nimba biriya bintu nkora, zana inka uriya dukina kenshi ari umudamu wanje, ujira ukuntu aba yikwizeye, aba yikwije guturuka hejuru ukageza hasi, kandi ubona ko tuzanamo n'ibintu by'ibisabo. Rero urumva mba ngomba kugarura wa muco, abantu bakawibuka, benshi bakanawusubiraho. Bifasha sosiyete cyane n'ukuri. Hanyuma mu Bigogwe watubwira amwe mu magambo mukoresha ariko tutumva mu Kinyarwanda cy'ahandi? N'igisobanuro cyabyo? Ndaje mbikubwira. Ubu ngubu mvuze ijambo kudonga ni bakeya babyumva. Wowe ubwo mvuze kudonga urukumva mvuze iki? Nta na kimwe. Bisobanuye iki? Ni ukuvuga kudonga no gufata amata uri kuyakura mu nka aho bakamiye, uyajana ku kusanyirizo kuri foromaje, tubyita kudonga. Ikindi igikwesheni. Mvuze igikwesheni burara bahita bumva ngo ari ikibazo, ariko igikwesheni ni ukuvuga inka yabyaye iba ifite ikamwa amata y'umuhondo. Ari amata rero abenshi ntibayanywa, ariko iyo yatetse avamo ibintu bifashe, n'ibi nabyo biryoshye n'ibi nabyo numvishe biryoshye nk'igikwesheni. Naho rero havamo ibinyagwa biba bifashe bimeze byenda kumera nk'umureti,
bakabyita ibikwesheni. N'ibyo ngibyo ni menshi. Ibinyagwa se ni iki byo? Mvuze ibinyagwa mbese ni nkaho mba mbyibagiwe cyangwa mbiburiye indi nyito, no kuvuga ibintuza ni ibinyagwa. Ni iyihe ntego ufite muri uyu mwaka? Ni iyihe migabo n'imigambi utangiranye uyu mwaka? Imigabo n'imigambi yanje ni ukugeza ibintu byanje kure, ndetse n'inka mfite nkagenda nzongera. Buriya nubwo ndi mutoya mfite inka ndatunze mukobwa wanjye. Nkeneye kugira inka byibuze nkagira nk'amashabiri. Iriya mu Bigogwe tugira amasho, ntabwo ari nk'inaha jya mbona muzana amata mudaha mu binyagwa by'ibicuba. Tugira amasho, kugira amashabiri. Ubu ngubu mfite isho, nkeneye kugira amashabiri, kandi n'izi komedi nkina abantu bakazibona zikagera kure byibuze. Ishyo aba ari inka zingahe? Ni ukuvuga ngo ufite nk'inka nk'icumi kuzamura aho ngaho biba ari isho. Ubu ufite inka zirenze 10? Yemwe iriya turacyana inka, duhana inka. Ubu usanga inshuti yanjye twahuriye ahantu akavuga ati inshuti ya Merano nguhaye inka, nawe ugakura ubwatsi. Turacyana inka kandi mu mwaka ziba zinabyara. Ubu ngubu mfite inka pe, ndoroye n'impamo. Ihe nama wagira umuntu ukiri muto wifuza gukora nk'ibyo ukora? Nama nomugira ya mbere ni ukumenya icyo ashaka. Kumenya icyo ashaka, akavuga ngo nimba nkina komedi ngomba kuzikina banca intege batazinca nkagera aho nshaka njyewe. Agakora kandi atitaye kuvuga ngo nakurikira amafaranga acaze, akavuga ati ngewe nshaka amafaranga kandi ngo aze aka kanya, azacika intege. Ahubwo we ibintu by'abanza bigeze kure, nyuma bizobona kuba byo mugirira indi nyungu, ariko abikunze mbere na mbere ni ukubikunda. Agace tugezemo ni aka Q questions. Ni utubazo tugufiya. Akabazo ka mbere karabaza wumvaga uzaba iki nuba mukuru? Inshuti yanjye rero njyewe ntakubesha, kwa kundi bavuga ngo ibiki twebwe iriya, njyewe nakuze numva nzotunga nkaba umworozi nkagira inka. Icyo kintu nakuze numva, kuko navutse mu rugo turaborozi. Papa afite inka, ndavuga ati nanjye ngomba kuba nka data nkorora nkagira inka nyinshi. Ariko wabigezeho? Uri mu nzira? Ndi mu nzira ntabwo ndiheba, ni ukuri nzobigeraho. Ni iki cyagushimishije mu bwana bwawe wibuka? Ikintu cyanshimishije ni igihe data ampa inka kera nkiri umwana mutoya cyane. Burangiye mu rugo ndi bucura. Ubwo rero urumva kuvuka ndi bucura, navutse bankunze cyane. Papa aravuga ati muhungu wanje nguhaye inka, ati Merano ndakugabiye. Iyo nka na n'ubu ndacyayibuka nubwo itakibaho, ko ndayibuka, ariko zayikomotseho zirahara n'izo ngizo nakubwiraga. Nicyo kintu cyanshimishije. Ikihe kintu cy'ubukubaganyi wakoze mu buto bwawe? Ikintu cy'ubukubaganyi nakoze cya mbere, sinakubwiye ko dukama saa 4? Nuko bambwiye ngo nje kuragira inyana, narangiza amasaha yo gukama akagera, njyewe nazitwaye kure mu by'ukuri kure, bakanshaka bakambura, inka zikirira nazikirwa zidakamwe kubera imitavu, kandi ntizoreta nta mitavu ari nyamitavu. Nebyo ngibyo ni ukuri, nubwo bukubaganyi nakoze. Gusa barankubise inshuti ya, barankubise igishari, barankubita pe. Hari ikintu wari bwicuze ko wavuze cyangwa wakoze? Cyo ndi bwicuze nakivuza aha? Oya. Hari ikintu wigeze wicuza ko wavuze cyangwa wakoze? Subwo ntacyo ndicuza. Keka twatundi notura, ariko nta kintu gikomeye ndicuza ni ukuri. Kwicuza sinabyiza. Ntabwo ari byiza. Si byiza ni ukuri. Ni iki utinya mu buzima ko cyakubaho? Ikintu cya mbere ntinya ni ukubura ababyeyi. Kubura ababyeyi ni impamo, ni ukubura ikintu gikomeye. Kubura ababyeyi, yewe ba mama yaba data, no muri bo ni ukuri byambabaza, ndabitinya cyane. Watubwira akantu wizeho k'umwihariko? Akantu nizeho k'umwihariko
mu bijanye n'ibiki? haba ari ku mubiri wawe cyangwa mu myitwarire cyangwa ikintu kikwerekeye. Ikintu cy'umwihariko cyanje njyewe niyiziho kinasekeje cyane nuko nta dini ngira. Nta dini? Uranjewe nogera mu badive ndasenga, nogera mu bisilamu nanjye njaho ngasenga. Nimba ari ugusenga simbizi ko babyita, ariko nta dini ngira kandi nemera Imana. Aho ngeze hose ndasenga. Wibona hehe mu myaka 5 iri imbere? Myaka 5 iri imbere rero njyewe iyo ndi kureba nkurikije n'inzozi zanje, ni ukuba byibuze muri iki gihugu uvuga izina Merano buri wese agahita avuga ati ni wa muhungu wo mu Bigogwe. Bigogwe boy Merano. Ibyo nifuza. Hanyuma kuko watubwiye ko uba mu nka, uzi no kuvugira inka? Mwe inka ndazivugira, nzi no gushenga. Ngo narenze shoye mukera barajyanira nzira kurutwa, ngo turazishora n'impamo zitamuka umucambu zinjira mu kwa Sebazungu zishaka kuharisha. Ngo yari ziri imbere yari yitwa inzira kurutwa ya Rutwagana, ndayivugira iramanuka neza iragenda igeza aho hepfo. We yarashotse irashoka nyihereza n'umunyu, ndavuga nti wanka we nanjye ndaza kugukama. Ngo twarazikomeje turaziragira zigenda zibaruka za Mwimanyi. Ngo nawe uzokunde nka nshuti yanjye burya nta kibe cyenka, amata nawe naguhamiye. Ngo amata namwe nabahamwe mwamfura mwe. No vuga bugaca bukira. Yego, urakoze cyane. Ibyo nibyo wita? Ibyo no gushenga. Yego. Gira ubutumwa uha abakunzi bawe muri iki kiganiro. Bakunzi banje rero ikintu nababwira cya mbere ni ugukunda ibintu dukora bya Kigogwe Comedy, bagakora amasubscribe, bakagenda bagakora follow ahantu hose nitwa Merano. Ni ukuri badufashe bagende badukurikire n'amashya byose, kandi natwe tuzakomeza dukora ibintu byiza n'impamo. Yego, ugukurikira agusange kuri YouTube cyangwa TikTok ku izina rya Merano. Merano. Okay, abadukurikiye mwumvise aho mwamusanga. So ndabashimiye cyane kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro. Ndashimira umutumirwa wacu Merano. So see you mu kiganiro cy'ubutaha. Murakoze. Mwiriwe mwamfura mwe, ni Merano wemeye kwitwa inka. I love Q magazine n'impamo. Q magazine I love you.